بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كتب على الأمة الإسلامية صيام رمضان، وقال عز من قائل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى نبينا المجتبى، وعلى أصحابه، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه المجاهدين المنتجبين الأبرار الكرام، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا معشر المسلمين، نحن في هذا الشهر، نحن في شهر استقبال شهر رمضان الكريم المبارك، الذي هو شهر الصيام والقيام، وشهر تلاوة القرآن، شهر مضاعفة الحسنات وتكفير السيئات، شهر المسارعة إلى أنواع الطاعات والمنافسة في الخيرات، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. رمضان فرصة الزمان بلا شك، إنه لفرصة زمان. عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا نظروا إلى هلال شهر شعبان أكبوا على المصاحف يقرؤونها، وأخرج المسلمون زكاة أموالهم ليتقي بها الضعيف والمساكين على صيام شهر رمضان. ودعا الولاة أهل السجين ودعا الولاة أهل السجن، فمن كان عليه حد أقاموه عليه، وإلا خلوا سبيلهم. وانطلق النجار فقضوا ما عليهم، وسافر التجار ليأتوا ببدائع يسهلون بأثمان رخيصة على الفقراء من المسلمين، وكان ذلك سببا لفلائهم وفوزهم، وكان وسيلة لدعوة المسلمين إلى الإسلام ودعوة غير المسلمين إلى تصديق ألفة الإسلام. يتوري ودني الله سبحانه وتعالى moƴƴorɗo e meɗen nduɗo lewru wondu arde ɗo, lewru ndu andanɗa hoorema an qaribin sayahillu alayna. lewru ndun e nder balɗe ɗo haray ndu yani e meɗen, ɗum woni haray ndu darike dow meɗen. en yetti allahu subhanahu wa ta'ala on farluɗo ndun lewru suumaye wondu arde. o waɗi nduɗo lewru suumaye tugalal e tugale diina islam meɗen. o waɗi lewru ndun hooretendu ñalɗi muɗum e juuleteɗi jemmaji muɗum. yo allahu tabaraka wa taala tawnu en daragol mayru, o tawni en sabburdu ndun, yo tawnu en kadi suumayeru ndun. allahu subhanahu wa taala si o tawni en suumayeru ndun, o muyani en hoori en reeni korka kan nde suumaye no maya haray en waynodiri e bakkatuji men ɗin, sina ko wiyete kon daranu sudur aw hukukil ibad, sina ko wiyete kon korikoriji ɓerɗe ɗen e haqqiji tagu allah ngun. ɗum ɗo woni dewal wawata montande ɗum goɗɗo ko jogani goɗɗo, wano yawtinɗo keerol, wano ñamuɗo leydi goɗɗo, wano murtinɗo debbo goɗɗo, wano yeebuɗo haqqe goɗɗo. on ɗon haray
ko be o rutta haqqe on ma o yaafino e on mo waɗi. amma fima yataallaku baynana wa bayna rabbina subhanahu wa ta'ala, geddi e bakkatuji e junubaji wonɗi ɗin hakkude meɗen e allahu subhanahu wa ta'ala, si allah newnani en o tawni en suumayeru ndun en hoori o yawtana en bakkatuji men ɗin o yaafano en ɗi, nde juldanu no daro haray ɗe laaɓi e junubaji meɗen wano ɓiɗɗo jibinaɗo, nden ñande ma neɗɗo iwtuɗo hajju tawa hajju on ko ɗigguɗo jaɓaɗo. annabi sallllahu alayhi wa sallama ɓe maaki alhajjul mabruru laysa lahu jazaun illa aljanna, si hajju ɗiggi o ala ko wiyete kon joddi sina natugol aljanna, jom mum ko yo natu tun aljanna. joni noon neɗɗo horɗo suumaye bil munasaba, so hoori suumayeru ndun handu lanni ko noon kadi o watawa neɗɗo hajjoyɗo hajju jaɓa, aw ka yawmi waladatu ummuhu, ma ñande yumma makko jibinimo, si tawi bobo jibinaɗo ñande jibinano wondi e bakkatu, aray kanko kadi mo hedduri e bakkatu. ɗum noon wama rabbuka bi zallamin lil abid, joma men ɓay o wonari toñowo, si on tigui laɓɓini allah yoɓay. ellaji gono toon kadi ɗi dewe ɗen wawata fukkande on tigui, ɗe mari ñabbuli ka ɓerɗe meɗen, amradul qulub, gañanendi, konnagu, haasidi, mawnintinare, guddan e sifa ɗiɗo jikkuji, dewe ɗen ko wallitorto en ko moƴƴinalngol en jikkuji ɗin, hayken ɗiɗo jikkuji kanuɗi wona fukkangol en bakkatuji majji. masalan neɗɗo haasotoɗo yimɓe o horata suumaye fukkanamo bakkatu haasagol julɓe ɓen, o jangata qur'ana fukkanamo bakkatu ko haasi julɓe ɓen kon. guddan kazalika, mawnintinare kazalika, o bonugol ñaa bona ɓernde wona kuñume ñaaden, wiyete kuñumeñe kon ka pular, nanoɓe pular ngal nani ɗum ɗon korka e janngugol qur'ana e hajju ittanta goɗɗo bone ɗum. kono noon hino wallito on tigi fiino jikku o moƴƴira o ɗoofo e ɗin. allahu tabaraka wa taala ko ɗum e yewti en ka ayawal farlede korka kan, o wi kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum la'allakum tattaqun. korka kan horugol ngol farlirama e moɗon wano farlirano noon e dow moftaluji attinoɗi on ɗin, bela jo si on hoori ɓay si on hoori jaɓama on wona e huloɓe allah. en gandi noon si neɗɗo huuli allah ko adoto ɗofade e makko taw ko sikkitare fi allah, ɗofo e makko kafidugol allah e goɗɗum, ɗofo yalta e makko yiɗugol yeddugol allah. ɓawo num noon kulol allah ngol transforma ɓernde neɗɗo on, waɗa mo neɗɗo dokko okkowo, waɗa mo wowlowo goonga, waɗa wallowo aanuɗo, waɗa mo moƴƴotoɗo e kawtal, waɗa mo yiɗanɗo yimɓe ɓe moƴƴere, waɗa e ɓernde makko nden teddinowo tagu allah mum. si kulol allah naati e ɓernde, ɗiɗo jikkuji fof ɗi aray ɗi naatay. fattaqwa babun li jami'il khairat, kulol allah ngol ko dambugal dendagal moƴƴereji ɗin. si on tigi heeɓi kulol allah, moƴƴereji ɗin fof naatay. si kulol allah ngol manki ko noon moƴƴereji ɗin mankirta, si ngol wasama haray moƴƴereji ɗin wasama. ko ɗum waɗi allahu tabaraka wa taala o farli e meɗen suumayeru wondu arde ɗo, hande kadi wona lewru heddi ko balɗe. hari ñande goo ko wonɗe wiwde no heddi lebbi 6, neɓata wiɗen no heddi lebbi 3, neɓata wiɗen he aroyaynu nun ko sabbordu suumaye. awa noon sabbordu suumaye darike, suumaye kadi no arde, yo allah tawnu en. ɓay ɗum ɗo e raɓɓiɗuɗe, ɗum ɗo e raɓɓiɗuɗe muɗum no woodi ɓe tawetake, yo allah yaafoɓe so ƴettita ɓe. no gasa min wonɗo wolude on miɗo jeeya ɓe tawetake ɓen, no gasa an heeɗiɗo on hiɗa jeeya ɓe tawetake ɓen. si tawi o tawnari en yo yaafano en so ƴettita en, si tawi o tawni en yo hokku en taaga e kutu e kulol makko kanko allah e wakkilare ko jogitoren lewru ndun. ndu lewru ndu wonɗen e mum ɗo ka pular ngal mi woni wowlude ngal e mum, lewru ndun ko wiyete ko sabbordu. sabbordu ko pulal juutungal woni ko ñogga, ko sabborandu. man qala sabbordu faqad qala fi lahjatina sabborandu. kala wiwɗo sabbordu haray ka haala men ko o wi'i ko lewru sabborandu suumaye. ko on ɗum waɗi pular windu sabborandu, hakkunde mayre suumaye lewru ala. ko goɗɗo añi suumaye wo, ko goɗɗo huuli korka wo,
o wawata ƴettoyde lewru o ɓisa hakkude sabbodu suumay ka hay koyɗol ɗe gandi haray ƴette ɓeyaɓe ɓen e siɓɓe meɗen ɓeya ɓen sana kuɓe ɓen haray fewno ɗo deɗɗin no taƴi woɓɓe no faala hay ɗaɓɓitugol docteur ɓe ɓen fi kaydiji ɗi ala nawnare gastrique e ko waywa muɗum kono ko ñeñinɗe o ko ñeñinɗe musidɓe julɓe tedduɓe sayahillu alayna ndu hewti joni noon ɓay ndu hewti hiɗen hani andude ndu hiɗen hani kadi heɓilanade ndu ko ɗum khutba meɗen mo nelda ɗen on hande min qibali rabita hafiza llahu umara arrabita wa ashabu lfadila min arru'asai wal a'imma yo allah reenu yeesoɓe meɗen ɓen ka diina o moƴƴinana en ɓe o ɓeyda ɓe sembinde e dow koko ɓewni en wallitade kon ka diina moƴƴinalngol en khutba tawowo leydi ndin fou ko kanɗon nanoto lutti e faamu almami on e mustawa on ɓay pellet goɗɗo no inde goɗɗo no winde o jonne o lando ko honɗum ni ka mawɓe arno e barage ɓe ƴawni gardijo wi cardante mawɓe ƴetti carton jonni gardijo on gardijo eni mawɓe ko on no wiyete ɗo mawɗo on sofinimo banto alandike ko carte landiɗalan carte wawata wonde ɓaawo photo on e inde nden isan ɓay a hewtanari ƴantugol carte yewtaw formoɗa te ko gonga maɓɓe on tuman commandant on inni modita hersimɓe ɓayɗa andi a jangga jonɗoma carte o daru photo on sela ɓay enen hiɗe waɗa piiji hulɓiniɗi yananeɗen geɗɗo gaynata o anda ƴette mo waɗen mo e gollal tawa hiɗen yanana oɗo ala gandal konko woni yeeso mum ɗon o ala halfiya mum o ala expérience mum o ala formation mum il n'a jamais été formé on ɗon ƴette hikkine e on responsabilité ɗon ko ɗum waɗi leydi men ndin ko enen tigui yeebi ndi wallahi wona malayika jippi yeebi leydi men ndin wona hay ɓe lamɓe ɓe on ɗe wiide ɗo bonni leydi ndin saabu ɓe lamɓe koye men woni iwde kono wawɗen wo ko noon ɓe wata ɓayna malayika jippoto laamo en wona jinnarata laamo en ko enen laamodirta idan koye men wona ƴettede si en moƴƴi ɓe moƴƴi si en moƴƴari ɓe moƴƴari saabu koye meɗen ɓe wi idan no wawi noon wonde si ɓe feewi ɓe moƴƴi ɓe daro fi no ɓe fewnira en ɗum kadi no gasa si yeesoɓe ɓen woni ka hoore laawol ɓe jogo pataji e bedi ɓe darano jama on allah tabaraka wa taala wi wa anzalna alhadida fihi ba'sun shadidun wa manafi'u linnas no jeeyay ɗum kolomboje ɗen e jolokoje ɗen e bogoroje ɗen e ko wiyete kon violonji ɗin mo bonni ka mare si ɗum ɗon kadi justice on o tabiti e leydi bonnuɗo wo marama mo gaynata pottinama gaynowo ɓannama jabanelan si gasa e si gasata fal jawabu huwa jabawol ngol no anda ara e marsi ka kono se ƴettimo gaynata en halfini ka gaynowo gollata o golla ɗon hon ɗum diina kan ko ɗum wari ka kamen développement on ko ɗum wari ɗum kamen social on ko ɗum bonni ɗum kamen basal ngal ko ɗum werningal ka meɗen angal pottal e nanodiral e yargol yeeso ko ɗum werni ɗum ka meɗen joni noon islam ko lekki ñawdalngol en ɗi ellaji ɗo heno jeeya e comprimé je ko islamu ñawdiri julɓe ɓen kon ndu lewru wondu arde ɗo wiyetendu suuma e allah tawno en ndu allahu tabaraka wa taala e ndu lewru ndu wonɗen ɗo e muɗum sabbordu suumaye koye ndu ayeje ɗen ka suratul baqara jippi ɗe adi jippade ya ayuha alladina amanu kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun allah wi hey ko onon yo gomɗinɓe onon yo siftorɓe gomɗinal o wi kutiba alaykum abdoullah ibnu mas'ud e abdoullah ibnu abbas radiallahu anhuma ɓe fotti e firo kutiba on ka qur'ana ɓe wi kullu kalima tusamma bi kutiba fi kitabillahi fassiruha bi mana furida kala kalima arabiya arɗo ka qur'ana tawi ko kutiba firemo farlama ko ɗum waɗi kutiba ko firete kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum kutiba alaykumul qisasu kutiba alaykum ida hadara ahadakumul mawtu kutiba alaykum siyam ɗiɗo kutibaji fof ko firete ko farlama allah wi farlama e moɗon horirgol lewru suumaye ndun wano farlirano noon e dow moftaluji attinoɗi on o wi laallakum tattaqun belajo on hulay allah ceerno meɗen mawɗo maketeɗo imam qatada fassara alkalima tattaqun bi mana tatagayyarun ceerno on kamɓe ɓe firi aya on laallakum tattaquna on ɓe maki belajo on sanzoto on wayloto
neɗɗo yo bonu ha o heɓa ko moƴƴintamo kon, nawnuɗo yo nawnu ha o heɓa lekki ko dikkintamo kon. si tawi korka kan résultat makka ko kulol Allah, neɗɗo hoori suumay ha suumay ma yo wonari huulowo Allah, o ɗo faaki e ɗi affaire ji ɗi annduɗen penale jane yeeyugol ko jeeya e waddidirgol kawte e bonnugol haajuji yimɓe e ndure yaagal e bile yaagal e fena fenta waddidira e kawte haaso taƴo yimɓe. si neɗɗo hoori suumay ɗum ɗo ittari suumay ittar ɗum ɗo e makko haray ko gotel e piiji ɗiɗi, o hewtanari horugol ma korka hewtanari battingol e makko. en famodiri, o hewtanari horugol ma korka hewtanari battingol e makko. sabu korka kan si battini on tigi après ramadan 2023 a tawa on tigi hay kiboneji goo, après ramadan 2024 on tigi hay kiboneji goo, nde no wiye ramadan 2025 a tawa on tigi tigi no nano banni suumaye farla. kono suumaye on o farlama himo hoorede boneji ɗin no ɓeydade, haray ko gotel e ɗiɗo en hewtanari horugol ma korka battinari e men, ɗum woni haray korka men jaɓaka. goɗɗo wino Ibrahim ibnu Adham, o wi karama ko en fi hen ɗum hiɗen juulude hiɗen jangude ɗen horude en ala humpitede wonde en jaɓanama dewal. ceerno maki ko sabu piiji ɗiɗi. ñande Allah yeeti en wo en jaɓanama dewal en naata e aljanna en accira no rewgol mo, e hille noon ko fi rewgol mo tagiri en. ñande kadi Allah yeeti en wo mi jaɓanari on ko golluɗon kon fof en wiya mi yangota ko mere, mi acciri noon ka ko ɗum waɗi Allah waɗi ɗum gaybiya, Allah waɗi ɗum fi jaɓede dewal gundo. a anda mi anda goto anda mo dewal mum jaɓante, ɗum ko gundo Allah. kono mandeji no woodi e dewe goo ko Allah sappi batteji dewe ɗen, si ɗum feeñi e neɗɗo haray yo jorto dewal makko ngal jaɓama. mo hoori suumay ndu maayi o wonti hulowo Allah, haray ko seede o jaɓanama. mo juuli waɓutuji ɗin jowi o seedi e fahishaku e pankareji haɗaɗi ɗin, haray ɗum ko seede yo jorto julde makko nden no jaɓa. sabu Allah wi inna salata tanha anil fahshai wal munkar, julde nden haɗay en fahishaku e pankareji ɗin e piiji nefiniɗi ɗin, tawayɗi ɗin si moko ba waɗayɗi o suuɗoto waɗa, wano jatagol rewɓe yimɓe, wano fenande e ñoore. kala moko ba waɗowo ɗum si tawi ko moko ba de ko dimo o suuɗoto ka, ko ɗin wiyete al munkar. sariya faala kadi jangi jangano andi ɗi hana. si neɗɗo no juuli julde nden ittemo e ɗi, ko ɗum waɗi no feeñana neɗɗo on mande tamaw o jaɓanama dewal, kono kaari jaɓanama ɗum alana en, ɗum koye juuɗe Allah tabaraka wa taala woni. haray lewru men suumaye ndun ndu hewti hindu ka dambugal. ɓaawo Allah cippini ɗeɗo ayeje kutiba alaykum siyam ka sabbordu suumaye ndu wonɗen e mum ɗo. woɓɓe wi ñande 12 mayru, woɓɓe ni ñande 13 mayru, woɓɓe ni ñande 15 mayru. ayeje wonɗe ley ɗon ɗen seeɗa cippi. Allah tabaraka wa taala wi'i shahru ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda walfurqan faman shahida minkum shahra falyasumhu. Allah wi ndu lewru suumaye ndu alqur'ana jippi e muɗum ɓanganduye feeñi e mayru, awa kala tawaɗo e moɗon ndu yi'a yo horu ndu. en wallitoray ɗo tafsiruji ɗen seeɗa si feƴƴen fi yi'ede lewru suumaye. nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki alshahru 29 yawman fa in humma alaykum fa kammilu 30. angal andugol sharia on no lorri jama on, angal andugol dina kan no tampinen. o yiya woɓe gonena ɗo min mi horata ɓay mi yaari ndu, kombo yetima ko be yi'a. man illadi qala laka zak, ombo wima ɗum. si tawino ko yi'ugol suumaye waɗɗinayno korka, bumɓe ɓen horatano ka, sabu bunɗo ala guite ko yiira. Allah ko wi'i ko faman shahida minkum shahra, ay man kana hadiran hayyan saliman falyasumhu. kala tawɗo no wooda, hino wuuri, hino hisi, himo wondi e cellal, himo heƴi ka makko, hadaran hadiran saliman min al asqami falyasumhu. kala tawɗo no wooda, hino selli, hino tabiti ka muɗum ko helli faaɗo, si lewru ndun yiyama yo hooru. Allah wi yaari be yi'a. no woodi e leyɗe ka tawata ko etiɗa wo ko etiɗa wiyen joni wano Antarctica, les pays limitrophes de l'Antarctica.
ɗe gandi ɗen leyɗe ɗon jemmare no waɗa jemmare wotere hara est équivalent à 3 mois jemmare wotere aɗa fota e lebbi tati joni est ce que ɓen ɗon koyoɓe yi lewru suɓe hoora o woyi no woodi ka ñallal ngal nangue ngen si yalti embere yontere haray nangen no yalti hara ni ɓaari ka hoore leydi Allah ɗo ɓen ɗon koyoɓe yi lewru nu suɓe hoora o woyi ko si julɓe siɓɓe maɓɓe ɓen yi'indu haray waɗɗike ɓe kamɓe kadi horugol bumɓe ɓen si lewru ndun yiyama koɓe hellifaɓe iɓe hunnana korka koyeɓe hooru mawɓe nayeɓe ɓe yiyata ka woɗɗitiɓen si wiyama wandu yiyama koyeɓe hooru so tawi ɓe hunnana idan na yirugol lewru ndun guite ɗen Allah wi ko woodede lewru ndun yi'e Allah yaari faman ra'a minkum shahara ɓay ko arabu Allah yewtimi o yaari kala yiɗo lewru ndun yo hooru o wi ko kala woodaɗo et que la lune a été observée ko observé ari ɗon ko kala tawaɗo lewru ndun yiyama hande kadi falya summu yo hooru ndu ko ɗum waɗi daragol wiya min mi hoorita inde ligue e konngol ligue siko almamijo si ligue on ittima julni tawi si ligue on nomi takkoma ma faala ka ittay si ligue on fermima juulide a udditay kaɓe wawuma ɗon ɓe woni hooreɓe ma si ɓe noddima notto si ɓe ittinima ittay si ɓe joɗɗinima jooɗoto hatta jaɓanaɓe kadi hoorirgol konngol maɓɓe ɗum ko jaɓirgol yeeso yagal ngal sengo liɓira sengo a lorrari sina hoore ma saabu sa ñeñini ɗon ha a hawrodiri e ñallal suumaye ñamangal si a hoori gurdam ma ha a maayi ceernojo a wawata yettude ngal ñallal man akala yawman man aftara yawman min ramadana la yakfihi siyamu dahar mo tewi ke pas ñaami ñallal gotal e lewru suumaye e hoore teware hayso hoori ha o maayi o wata yettude ngal ñallal e kadi si tawi ɓe wi'i ndu wiyama ɓe confirmi ndu yiyama nelaɗo sallallah sallam ko maaki ko hoore suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi hoorire saabu yiyede lewru ndun taƴire kadi korka kan juulon saabu yiyede juldandu wiyaka be yiya saabu condition ji no woodi haɗay ɗi yiya météo on yaasi on no wawi joude ma systéme géographique on annabi sallah sallam maaki lewru ka islam ko balɗe 29 si tawi niɓɓitani on ma duule waɗi timmine balɗe 50 lewru ka islam ko balɗe 29 mo yeddi ɗum ko onno février woni ɗi e sayiji goo balɗe 29 jaɓuɗen ɗum calendrier mo porto moƴƴini wona wahyu wona hadise en jaɓi lewru no mayira 29 saloɗen noon lewru mayirta ka islam 29 wallahi ɗum ko yorere hoore e mettere jikku ɗum wonay saabu ha neɗɗo añe si neɗɗo woni mettuɗo fi si adna on fof yaari ñaama ko nano yarata hay goto yiɗatama allinul janib min asbabil mahabba si neɗɗo woni newiɗo jaɓanowo yimɓeɓe neɗɗo wonde no tewo faljida e jama on saabu on ɗum fi o yaado e maɓɓe o heɓano yiltiraɓe ɗulle si tawi a hoori tawoyina na suuma e hooruɗa ala bakkatu si tawi kadi a juuli tawi haɗi juldandu arari ko ñallal gotal fayi ma hoorugol kono sa ñaami a hoori ñande tawi juldandu ari a yeddi nelaɗo a yeddi Allah man sama yawmal idi faqad asa abal qasimi hara on tigi yeddi nelaɗo ɗon ko bone won ɗon sabu wa man yasi llaha wa rasulahu wa yataadda hududahu yuslihi naran Allah wi kala jaggituɗo yeddi Allah e nelaɗo mum on haray o jaggiti Allah naada mo yite donc yo Allah dandu en haray lewru ndun hindu arde wonen julɓe préparaniɓe lewru ndun si ndu tawi en ndu fof e mayru ko ndu moƴƴere nelaɗo sallallah alih w sallam ɓe maaki isa dakhala ramadan si suumaye darike futihat abwabul janna dambuɗe aljannaji ɗin fof udditete wa uqliqat wa gulliqat abwabu niran awi nar dambuɗe guiteli ɗin fof fermé dambuɗe aljannaji ɗin uddite aljanna no mari dambuɗe 7 dambugal gila paalal e paalal koyen e koyen no ɓuri aduna pôle nord e pôle sud so ƴetti pôle nord e pôle sud dambugal gotal e dambuɗe aljanna ɗen ko woni hakkude ɗon kon no yaaji ɓuri aduna o pôle nord e pôle sud dambuɗe 7 yiite ngen no mari dambuɗe 9 si suumaye lewru ndu daroto tun Allah yamira malaika ɓe fermugol dambuɗe guiteli ɗin o yamira ɓe udditugol dambuɗe aljannaji ɗin o nanga kala wiyetendu seytanuru gila iblisa patron on chef d' état major on Allah yamira malaika ɓe yo waɗɓe fof kaɓɓe si tawi chef d' état major e ministre de la défense heƴi e kaɓɓol haray ko on ɗum subordonné habbi
ko moƴƴingol serkey kawalo wattine donc seytanuji ɗin fof haɓɓe inaade kaso ha ñande juldandu yiya siɗi accite ko ɗum waɗi mo yeddi Allah e nder suumaye o yari beere e teware o waɗi zina e teware o yawi ken yumma makko e ben makko e nder suumaye e teware kala bakkatu mo goɗɗo waɗi e nder suumaye so daroy ke yawmal qiyama o wi Allah min kadi namin ko iblisa waɗa e firi gantan daro inna fenayi Allah ko seede ari mo waɗilan e kaɓɓol j'étais en prison har miɗo ka kaso ko onno mi wallirma ha yedduɗa Allah an tigui fa anta cheytanuka ko an woni cheytane hoorema ta toñan Allah jonnita iblisa gonga on tigui waɗe kaɓɓol ko ɗum waɗi se yi goɗɗo no yedda Allah e suumaye nata ajab kullal ajab en ngalɗay kala ngalaw saabu haray cheytane ala en fonction en torki Allahu tabaraka wa taala yo Allah tawnu en du warsi ken horugol ngol e nafugol ngol e waɗugol moƴƴereji ɗaɓɓa ɗin e mayru aqulu ma tasmauna wa astaghfirullah li wa lakum istaghfirul ghafur rahim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم إن يتي الله لا والإمول إن دوانك النبي ميدين برنا دوتاجي فنولي لا يرميني محمد صلى الله عليه وسلم إن على يلتتادي بندي إنك عرب سكو حالا كان دودا إن أدى معناهم نانجن ولي أو كدي kuranji ɗin kadi heɗe reeni en toriki Allah ɗum ɗo yo Allah moƴƴinan en gootal yiltitoren ɓaawo to noon hara hannde lagine naafi kura wolete sabu ɗum ɗon hari l'espoir était là ɗum ɗon kan hari tamaw on timmi wonde kuran on joni aray si ɓe Guinée Bissau ɓen no faala en okkoray si ɓe Sierra Leone ɓen no faala en okkoray kono si tawi hannde kuranji ɗi wattiyade lagine 7 heures du matin i arta wonde 23 heures e leydi ka wiyano en gaynidi e fi courant mi torike yahen ka garage ngal paani ɗaɓɓiten qur'ana e sunna ñawdo ɗen ɗaɓɓiten ko Allah wi kon e ko nelaɗo maki kon ñawdo ɗen kono en nawni o probléme ɗo wona probléme leadership tunni wona probléme laamu tun e yeesoɓe tunni ko probléme bakkatu ko probléme bonki ko probléme angal moƴƴuki sina ɗum wawata no wondirde nin hari regilingon sengo ɗon ɓe wi ko bare metta e ma wo a sustawide ñiiƴe ɗen no ɓawli ka wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa hari ɓeya regiliɗi en toriki Allah ɓeɗo kadi Allah tara ko piwe wona serede haɗana enen wona deseritede yo Allah wallu en no yurmi ha feƴƴiti keerol alhaali on ko Allahu tabaraka wa taala wawi en sortude makko yo Allah moƴƴin en en ƴettay konngol oɗo sahabajo mawɗo himo yewta ibnu husaymata no yaltini maako on ka sellude makko wonde abdoulah ibnu mas'ud e abou zarrin el ghafari ɓeɗo sahabaɓe ɗiɗo ɓe maaki wonde kamɓe on ɓe ngalɗuno yani anas bun malik radiallahu anhu o wi laatino sahabaɓe nelaɗo ɓen fewdo maɓɓe si ɓe ɓantike ɓe haynike lewru sabbordu suumaye na suumaye de wonde wolde fi mum taw ɓe ɓantike ɓe yi sabbordu suumaye du darike hiɓe marno du'a mo ɓe du'otono ɓe maka allahumma barik lana fi sha'bana wa balligna ramadana Allah waɗan men gurdam barkinaɗan e sabbordu suumaye no wiye gurdam barkinaɗan Allah okkumen cellal ka sabbordu suumaye no wiye Allah okkumen ko men habboro suumaye no satti no yurmi nde lewru suumaye fokkiti daragol moko ba anda ala ko liɓa dépense no yurmi yo Allah yurme mawɓe meɗen hiɗen gandi si sabbodu suumaye darinoke ɓiɗɗo maɓɓe no haɓidi e moodi munno ka maɓɓe ɓe nayi mooɓu suumaye tawatama ɗo mooɓu ɓe marata ɓengu goɗɗo ka maɓɓe suumaye darotamo ɗon ɓe jinda kadi ɓe moƴƴintina hakkude haɓuɓe ɓe yamira taƴodirɓe yo tugguidir ɓe andintina ɗuɗɗingol sadakaji ɗin fii yo miskimɓe ɓen okkore ɓe heɓa no ɓe heɓilora taƴu reedu korka kanko feere taƴu reedu angal ko ñaame ko huntore ɗum ɗon ko masibo gonnon ay so yi korka naada e aljanna wona dewal hoyungal boyi kono ngal e wiyede mum no satti ngal dewal wiyetengal korka si tawi on tigi no andi alaka meme alaka piye o sikkay suumaye ko duuɓi sappo
ko ɗum waɗi sahaba ɓe wiyayno Allah firta men arsike sabbordu suumaye waɗana men barke e suumayeru ndun sa'iji amen ɗen yo waɗor ɗum woni Allah hokku men sakuji maaro ɓayno o yi saku maaro kañum hokkitino lagine mana hokku men sukkar hokku men ɓira hokku men cellal hokku men ɗum e ɗum Allah ɓuttinan men leydi ndin ko ɗum woni Allah waɗan men barke e sabbordu suumaye ko satti o ko satti tawna men suumaye ko satti o ko satti mana sahaba ɓe wiyayno Allah si tawi mi maaye e nder nde hitande ɗo accu ha mi hoora suumaye Allah accu ha mi hoora Anas bun Malik maki no way wasi woɓɓe amen wiyayno nelaɗo lande Allah si tawi men maaye e nder lewru yandi yo ɓeydan men lebbi ɗiɗi ha men hoora suumaye si suumaye maayi no waɗi o saabu andugol hon ɗum andugol ko heɓoto kon e suumaye heɓota ko e ɗiya lebbi joni noon enen ko ndu wonɗen ƴettande weɗuru fewn ɗo buyara en jogui beɗi no dari ndu ari kadi e ngal ndu ari ta so fottuno e mayro heelayno ndu hoore ko en weltor argol mayru weltoɗen wewlen ndiyan laaɓuɗan no arde coñci men e ɓalli men no tuuni ko huppiren lootoren hiɗen weela ñamete no arde hiɗen nawni docteur jo e lekki no arde ko on ɗum hande wadde ko en welto wona yen ɓiɗo wona yen suno ɗin piiji wonɗi en suninde yo Allah ittan en di basal ngal e tampere nden fewno ɗo nini woɓɓe no créide tiktak ji e affaire ji ka détourna fi ko habboro suumaye goɗɗo détourna fi ko hoorira ñamale ñane avocat majje on ko inchallah on hettay taw mapo koye julɓe koye guinen taw huuɗo fus on faami ɗum ɗon fof ko piiji ɗi hana ko basal ngal e fanɗirede iman on sahaba ɓe wi si ɓe yino lewru suumaye sabboru suumaye ɓe hippotono e rewtagol qur'ana jibrilu cippotono rewtano nelaɗo qur'ana e sabbordu suumaye o araka suumaye o dartina ɓe hippotono ɓe rewto qur'ana no e maɓɓe heɓaynoɓe sabbordu suumaye qur'ana cippinade laaɓi tati e cippinaynoɓe qur'ana laaɓi ɗiɗi e cippinaynoɓe qur'ana yontere be e cippinaynoɓe qur'ana balɗe nayyi be fi ko ɓe habboro suumaye ɓaawo ɗum kadi julɓe ɓe yaltina jakkaji mum ɗin ko on ɗum waɗi no moƴƴi ittugol zakka ka sabbordu suumaye sabu zakka ko wasuɓe e miskinɓe jeeyi si ɓe hendiki haɗo suumaye on ɓe prépare to ɗon on yiya on bon alhamdoulillahi on wallirilan ɗo 5 million toriki Allah woɓɓe weltoto hamɓe enna Allah yo naadu kala mo faala ɗon aljanna faami eɗon andi oya arno ɓaari e ley leggal e ladde e wuula himo wondi e puccu makko mballa ngeloba makko e mbarondi ko ñamata e ko yarata ko fof o jooɗi e ley leggal yo ɗano o fowto seeɗa aynayi goɗɗo wi immi o yaari ngelomba few a tumbere ladde ñamete ala ndiyam ala seppugol kadi heɓɓotako o wi Allah ɗum ɗo ko planji ma ɗin ni ɓay ko han ɗo adduɗa lan joni mi torike ma tum ɓoosirdoy ɓay ɗo ko mayde ni omo soƴƴade fa habbagol mayde ɗum aynayi goɗɗo wi mo fini o hawti tun o tawi ngelo banɗo dari yeeso makko o wiya walla ɗum ɗo kadi ko golle mani kono noon mi weltike an maccuɗo an on a gollanilan min pullo ma o hakke ko welti kon nelaɗo sallallah sallam ɓe maaki ko noon Allah weltorta tuubu buye neɗɗo bonnuɗo oya wi wo Allah ko an woni boydijo on ko mi woni patron on himo falano wiwde Allah ko a patron ko mi boydi a moƴƴike an hakke ko welti o falji ko ɗo waɗo nana woɓɓe no henna si mi duyike fewno ɗo mi huɗay ko noon woniri haray ɓen ɗo yoɓe fiɓu anne ka ɓerde hay so ɓe duwaki joni noon sahaba ɓen ɓe ittayno zakka ka sabbodu suumaye fiyo miskinɓe ɓen heɓu koɓe wallitora e nder suumayeru ndun ɓe lamɓe ɓen kadi yeeso ɓen wano Abdoul Aziz ibnu Marwan ibnu Abdoul Malik kanko o jindayno ka kasoji o ndaara kala prisonnier ɓe wonnoɓe ka kaso ɗum noon koko ƴetti e Seydina Oumar e Seydina Ali radiallahu anhu fewɗo Seydina Ali wonno gouverneur Koufa ɓe yahayno ka kasoji sabbodu suuma e darike ɓe ndaara kala prisonnier jo wonɗo ka kaso mo ñawaka ɓe naɓamo ka justice ɓe ñawamo fii si tawi o bonna o acciteɗo e suuma e darade si tawi kadi o bonnu haray sariya o rewne hoore makko kala mo ɓe tawi moodi ko wano raful addimo ko wano ñawli wujjuɗo on mbalo satalde en laamu ngun yoɓanamo ɓayi en nanga e wujjuɗo on mbalɗo satalde wiyen ko ɓe bonni ley ndin warken pine huɓɓe yiite sunnen fotten e ñamuɓe ko lagine jeeyi kon fof ara dediguilo ka parabrise wiyen ɓe les patrons sont là si ɓe naati ka julide accanen ɓe safe yeeso hay wiya yo du'e ko ɓe wiyete yo du'o yimɓe bomɓe ɓe Allah gayni taƴude moƴƴere mum ko ɓen jonnete yo duwano en sen ani tooñe ɗen hiɗe cenɗe ɗen fou
ɓe yayno ka kasoji ɓe ndaara kala tawɗo duwa ka ñaweede ɓe libéramo lanɗon grâce amo siko bonnuɗo bonnere on to suku wano ñamande ɓe yoɓitanamo ɓe accitamo hetta hoore makko so landike fiyen ɗum ɓenna ramadan ilayna suumay no arde meɗen a duwa ka wonde kaso fi sifa ɗum ɗo suumay no arde yaw hoora ko nin kamɓe ɓe warrayno ɓe jinda ɓe ndaara commerçant ɓe ɓen importa marchandise Anas bun Malik sabbodu suumaye ɓe o waɗayno commande wano geloɗi temeɗɗe tati temeɗɗe nayi marchandise si o waddi o darna ɗe o fecca hakkude o inna ɗum ɗo ono jula ɓe ƴette ɓeyditiron hewde ɗum ɗa fi yo prix ji ɗi beeso hara yimɓe ɓen heɓa ñamete ka suumaye enen noon ko fewno ɗon wonɗen sukkar on koye ngal ɗo sukkar marsata maaro ko fewno ɗo sen townari en heɓata ko ɗum waɗi ko heɓuɗo wokadi no yaade juuɗe gardi e yiite wallahi lazim on sattinani julɓe ɓen allahu tabaraka taala seerata e sattinalngol on en wiyari si de duwañi man on no landi yo ɓeydo ella ala kono marɗo on ko satti wo ko satti ko wiyete yo okkormo ala o ko satti wo ko wiyete wona soodowo wiyete yo ɓeydu ko sodta kon ko yeeyo on wiyete ɗuytu nelaɗo maki man aqala nnas aqala allahu anhu kala wurtanɗo yimɓe ɓen foygintinani yimɓe ɓen piriji ɗin allah wurtanaymo foygintinanaymo ko ɗum waɗi yimɓe ƴetta ɗo jawle mum naada e stock yiiti ara ñama fop magasin sukkar suma magasin maaro suma naada ha staff magasin wil heewa cintu ndiya ngara ɗon watta fof fetere fiyen ɗum jakka ittetake julɓe hoynantake donc se yurmodirari allah yurminta en inna allaha la yarham man la yarham allah yurmintamo yurmetake wowlidiran en gonga jaɓen gonga on si ɓen faala malede sattinalngol julɓe ɓen ka suumaye ɗum no hulɓinde ɓe wona julɓe ɓen e julɓe ɓen marɓe ɓen ko satti wo ko satti marɗo sino faala hay laamu allah jonnimo ngu marɗo si a heeɓi no wattira kefero julɗo si a faalama laamu a heeɓi no heɓira ɓay hiɗa mari ñammin tummo ñamminɗa wo jokkete koɗo sen sattinani tagu allah ngu en wi hoore ɗum ɗo jama o yiɗa en hiɓe andi ɗen jogui ko ñamete kon en ñamortake heɓotako ceerno pullo fu tawi ka goro humma yaari wo guere humma iwrantama ɗon mo okkorɗa wo a wawimo isan ɗuɗɗine sadakaji ɗin ka suumaye wallitoɗen yimɓe ɓen julɓe ɓen ɓeyda weltade fi suumayeru ndun hefera ɓen nawla dina kamɓe na moodi an islam ça va alhamdulillahi ka islam e piyana en oɗo qissam daro abdoullahi ibnul moubarak sakinul madina radiallahu anhu aw rahimahullahu taala ñande goye mo kawtidi alyahudajo no faala yeeyide galle makko ɗen o landi démarcheur ɓe ɓen o wi ko honɗum o woni yeeyirde ɗe galle ɓeyni ko galére o heeɓi ndiyam basali bimo o wi ko jelu o yeeyata galle ɗen démarcheur ɓe ɓe inni wo ko alfayni guluje ɗiɗi joni wiyen e wano ɗo wiyen 2 milliards awa galle ɗen e leydi ndin abdoulah ibnu barak inni ɓay ko fi basal woni yeeyirde mi sooday ɓeyni wakkile soodon o ko kefere ɗon kawtiɗo e mo lorri on mo tampini on soodeɗe waɗo juulirde ma duɗal ma ɓeydo galle abdoulah ibnu barak maki wallahi ashtari qalbahu bi darihi mi soodira e ɓernde makko nden galle makko ɗen tawi ɓe a famari ɓe jooɗi ɓe heeɗi o wi yeyi addo jon o wi adde saku ka buɗɗi waɗe ɓe addi o loowi han timmi guluje ɗiɗi wiyaɗi ɗin o wi adde saku go ɓeni timmi o wi oye ɗum ɗo ko coggu galle ɗen ɗum ɗo ko cadeau makko joni 2 milliards galle ɗen kanko o soodi ɗe 4 milliards e misal tawi ko aade goto faala yewnu julɗo saabu andugol si goto jokkiri dina saabu ma ɓurma moƴƴande wiyede ko an jeeyi aduna la an yahdiya llahu bika rajulan wahidan hayrun laka min humuri ni'am oya ƴetti jawdi ɗi yiya jonnoyi jongalle ɗen jongalle ɗen ni ko guluje ɗiɗi de mi yeeyi oya inni oya abdoulah moubarak inni guluje ɗiɗi ko coggu galle ɗen ɓay ko mapa heɓuɗa guluje ɗiɗi on koko wallitora tum ɓe yi goɗɗo no ara ɓenni ko on boni wo abdoulah moubarak inni omi jonni to on kaydiji suudu ɗum kadi o waccidi on e galle ɗen e buuɗi ɗin ƴette fof kefero uggini ɓanti ko alyahudajo o wi wallahi inni la ashhadu annahu la ilaha illa rabbul muslimin wa anna nabiyahum muhammadan rasulullah o wi mi seeditike reweteɗo ala reweteɗo sina o mo julɓe ɓen jokki on mi seeditike annabajo ɓe on ko nulaɗo ka dina ko gonga kanko e ɓengure makko nde fof ɓe naati islam ɓe ɓuuri yimɓe capantato saabu moƴƴuki marɗo on aɗa wi goɗɗo ko numarɗa ko wolnamo a sattinani goɗɗo ko numarɗa ko wiyamo ko no heɓirtamo sattinanɗa kala mo moƴƴiɗa e mum a wawa mo ceerno ko taafen e layi fu tun teddinta dankoɗa waɗana o tippe ley o tippa e ma
sa teddini aden anduɗo teddungal muynuɗo teddungal o jaɓay ko teddinɗamo kon. aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum istaghfirur rahim. yalla moƴƴinan en leydi men ndin, yo allah o ɓuttinan en, yo allah tawno en suumaye on, yo allah artuke en horugol ngol, yo allah yafon en bakkatuji men ɗin. musidɓe meɗen guine en ɓe yaltuɓe wonɓe ka yaasi ɓe, yo allah renan en ɓe, yo allah firtan ɓe arsikaji yaajuɗi waɗaɗi barki. wonɓe hoore laawol yo allah hewtinoy ɓe jamma, artira ɓe hoore jaam. enen wonɓe gaɓen kadi yo allah yanñan en arsikaji ɗi, fittara en arsikaji ɗin, moƴƴinana en yeesoɓe meɗen ɓe, waɗa ɓe yurmeteɓe en, hara waɗari ɓe ñangoɓe e dow meɗen. yo allah ittan en heege e basal e kulol e ande e suno ko wonduɗen kon. en toriki allah yo allah moƴƴinan en gurdam men ɗan. allah yo lagine wondu leydi ƴeewetendi, ta allah waɗu lagine leydi dogetendi. yo allah ittu lagine waɗugondi leydi dogetendi, o waɗadi leydi aretendi e muɗum. musidɓe meɗen toriɓe duwaji ɓen fo, yo allahu jaabin koɓe fandi ko moƴƴi kon fo, yo allah danduɓe koɓe huuli kon. mawɓe meɗen sincunoɓe nde nokkure gila okkunoɓe ka nde juulirde woni ɗo nden, e adinoɓe darade fi nde juulirde yo won ɗo ɓen finance golliri doole mum e nunɗal mum, yo allah waɗu joddi maɓɓe aljanna. yo allah waɗu barki islam ka galleji maɓɓe, yo allah luttinti moƴƴere dina kan ka galleji maɓɓe. enen kadi yo allah newnan en ɓeydugol nde, yo allah newnan en ɓeydugol nde hara koko yaawi sut. suumaye ngal ɗo tawi en memminaki ko arata yo allah taw ɗo hara ko koore. en torki allah, allah tawnu en ko arata hara ɗo ko koore, sabu kanko allah jogui, kanko waawi. wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.